Good morning. Good morning, ma'am. Ngasi ma'am master candle ko master candle sida koi discussion to minase master candle se magi kano mane ko gi strategism ni ko ko gi continue to reiba basic stock market class gi ko magi ko gi continue to ro poina koina ngarang nahandagi discussion to reise kaino hogi right entry and the right exit to ni natra sige right entry and the right exit point thira ko matam sida khwaidagi hoina hojik ngasi baud aina siznarak pada ko ai experience hoina last 7-8 months tagi aina use to ko strategies the best strategy ni ko ma'am sige master candle strategy se ko master candle strategy se kamain to buno khoi khangmina se ko master candle sida suppose si aina hana skill snapshot lawraga thamawbune kinogi VPFR ko stock ne ko sida master candle se kaino haragadi ai next slide satke kitang kano to bom da ko sidagi ko candle achauba ma candle achauba ma yamna big candle ko big candle lama first legado second big candle sigi range ko magi upper and lower ko iti upper and lower means range ni ko inai se do candle du gi yenga na magi high ga low ga candle magi high and low hariba sigi manung se sida baby candles ko candle macha form to candle macha se candle kyam form to dino haragadi candle at least 3 candle ko candle ahum natraga mari form to bo oigedaba nasagi sigi master candle sigi manung sida master candle sigi manung sida candle mugise form to re khalase form to ro matung da khoina kamai to raga edi si master candle oire haise kamaina identify to dino ha kanda khoina first da magi time frame agi candle sigi time frame sem gani ko time frame ning sinam gani ma'am ko time frame ai sida kano da lake time frame gi ko sida koina time frame have yauri 1 minutes 2 minutes 3 minutes 5 minutes 10 minutes 15 minutes ai gi time frame se master candle gi strategy gi khoine je kan da time frame se 15 minutes ki time frame hoige do me ko ba yade 15 minutes ki time frame ko 15 minutes ki time frame sigi matungina aina agi master candle se puthongna bo hona gani adu 15 minutes ki time frame sigi matungina morning gi ihan hana form torokpa ko si date 10 gini ngarang gini ko ngarang gi si da first morning gi 15 minutes da form toraiba candle se kai ko ma'am si candle sini khoina master candle ne hana log du si candle se koina master candle ne hana kamane log dino haragadi magi candle gi range ki manung sida high and low gi manung sida to candle ahum minimum candle ahum form torok pa haiba to 3 or 4 candles baby candle small candle noi dini haiba candle se form toragadi sigi candle aso se koina master candle ne hana log bujai natraga mother candle harga se ka master or mother same ne master candle ne hana koina lowrani ko master candle se form tawragadi aigi entry se karamba matamda oidino haidune baina thiraktusi okay aigi entry se kadai da ina lowdino kadai da thidino haragadi aigi entry se nasagi candle master candle sigi range ko high and low master candle sigi range ko hariba master candle sigi range sidagi breakout pirakba mathak lomda piba jai aduga makharom da pirakpa jai ko magi range sidagi mapanda thorokba haitare mitelon da harga ko sidagi mapanda thorokku matamda aigi kano se right entry point se fangane adugi entry point du dai entry tawgadabne ha yani ko ma'am se suppose ai atopa kano da yengsi
SBI ko SBI da sungarang kano tawgibani master form tawgibani SBI da lake ko SBI da koina sida ko sida master form tawre master candle nama ko master candle form tawre kamaina khangino khoi sida yenga singa sagi high level condition sing do sab chana ko kogi sila SBI gi hoji ki kano duni natra SBI gi sida master candle se form tawre morning gi ai volume se lok thoke makhade si wai chele morning gi first candle ni date 10 gi ko candle achauba asangba form tawre sida hai ribasi gi master candle oge tawriba candle se yamna chaw sangbo ogeni doji oiba su yai ko any marubuju candle oiba su yai any candle oiba yai to but magi range gi manungda candle macha se form tawgadabne ha yani ko me adu koina range side ga di sigi candle sigi high and low sini ko adu hojik se koi sidagi breakout pire high room da ma se breakout pire breakout pire ko matam sida I kadai de entry tawdino ha ga sigi breakout pire pa sida koi confirm logani si candle sida ko aduga next candle dagi entry tawbo yai sometimes sigi candle sida su ko ni entry tawbo ya bagi chance phangani kari condition da no ha ga di hai riba sigi candle se sisina ko yamna strong buyer gi yamna pressure leiraga form tawpa candle leiga marubuju candle ga haiblo marubuju candle means magi lower su kano se lower shadow aduga upper shadow ta yaudaba ko high reverse sigi candle se form tawra ga di sida su direct entry tawbagi chance khoi da phangba yai ga okay ai sida entry tawre khalasi ko sida entry tawre adu aina sida entry tawba matungda aigi stop loss na kadai da oidino aduga aigi target na kadai da oidino ntra mayamna pamnari se first aina trade se entry tawraga di aigi stop loss kadai da oidino aduga aigi target kadai da oidino aduga aigi target lai se aigi exit tu ni chamana ni ko aigi entry point aigi stop loss and aigi target ohum du ni ko adu sida kadai da oidino hairaga di nasagi aigi sigi master candle sigi range sama aigom da hanana khange natra sigi master candle sigi range master candle sigi range ai kamani puthokane ka da magi master candle sigi row se kayano somda jengbiyo 480 ga 4 ko magi range se low da lai se 4 ko 84 ni yai ko ma'am aduga si range sigi high di high kyano 490 adu dinga sagi 490 dagi 484 se minus tawraga di ya tare ko equal to 490 dagi 490 khari heli ko mai chai du jing che 490.35 90 dim lawrage ko 490 dagi si divide tawraga di 6 ko sigi magi high ga low ga difference है दिसी candle sigi range से 6 नि को sigi 6 है आइगे target ओइने चरकदबने है ओके sigi 6 से आइगे target ओइने चरकने है बदि मींस सिदगी breakout पीरेगा मथकलोम द काखलक बनिना आइगे candle sigi high से क्या नो 490 ने है रे को 490 ओके 490 ओरे अदुदी प्लस sagi sigi 6 agi target ogedo river point da 6 da adu 496 ka okay agi entry kadai do ni 490 sigi hengalak ba 491 da agi entry ni khal hane lawr se example loina ko 491 se agi entry point ni lawr se aduga 496 natraga 90 ga 1 da 6 plus da ogdi 497 ka 497 sida igi target oidini sing buding asai gi 496 tani ko sai sidagi magi kano se high sigi 490 ni ko plus 6 taroga di 496 ko ado nang na entry to do 91 de entry to re khalo 92 de entry to 93 de entry to re khalo any nang na entry to kadai de na tawraga su
nangi target to the sigi candle sigi master candle sigi high do ko master candle gi high sidai kano or is 490 or is 490 to the plus asagi si candle sigi range of plus tausilak yani ko aduga khoi 496 ko adun ai target se kadai de lakani ha kanda sigi candle sigi range ko siba ore khala si suppose aine entry tawro ko matungda ai target se simak se oge dabne ko siba ko sigi hojik khone yengi ba master candle sida target se achieve tawbu khar wale ko target se achieve tawbu khar wale kasugai de adubo khoi si yenga dabne market loisin bana han gare achieve tawdring ida sometimes next day the car push jawi next day tagi phu jawni adubo kon overnight thamaga ngai bagi thabak sidi tawbiru dabani hena fei ko adugi overnight gi risk se lobagi mhota sum nang intraday da trade tawragadi to sigi numisida sum loisin biram baye ado kaigumba nang na delivery law oiragadi kaisu kaide hayeng su thanam basu ya yani ko mem ado hoji khoi target ti khange ado agi entry point su khange agi stop loss kadai do oidino hoba ko stop loss se kadai do oidino har kanda first ko ni stop loss se master candle gi matungina agi stop loss se mathak lom da breakout pirik po oiragadi sigi points nagi stop loss oigani ko makharom da breakout piragana sigi points da gi stop loss oigani yani ko adu mathak makha ani maksi stop loss oigani adu kone risk reward ratio haibam su leiri ko risk reward ratio high risk reward ratio sigi matungina agi stop loss se kadai da oibano yaba kadai da oiba yabano hai kanda agi sida high le leire aduga lower low leire ko next mu sida mu lower low le ko sigi lower low se sida gi stop loss thambe ai ko adudi si se kya da oirani 85 pa side agi stop loss thambe ai ko natragana kana gumba kharna ko stop loss se kitang songman gare hairega su kitang songman gare hairega su suppose aina sigi candle sida entry tawre khalase si candle sigi breakout period ko matang side entry tawre khol natraga sida entry tawre khalase sida entry tawraga di sigi candle sigi low da su koina stop loss thamba shawi ko yom si candle sigi low sida stop loss thamba di am songman gare natra so si candle sida ina stop loss entry tawraga na sida thamba shawi ko ado sigi master candle sigi matungina di agi stop loss se first stop loss si sida ni ko strategy sigi matungina sida agi stop loss thamba yai sigi stop loss na khal songman gare hairagati magi sigi swing sagi market ki sigi swing lai sigi low se lower low haidi breakout pi sigi et thangna bagi lower low se sida agi stop loss oigani yani ko okay ai slide show da lake aduga image khara masu mayam da jing hangi ko master candle ne boss limited that 10 gine ko big candle sigi manung da 1 2 3 4 ko small candle mari adugi matung da breakout lakpada ai gi target sida achieve tawga next master candle ne growth property that 10 gini ngarang gini ko ngarang gini sida doji na master candle form tawba yengbiu me doji na master candle form tawe magi manung sida 1 2 3 4 5 6 7 candle target form tawre little ko aduga breakout pi daga sida magi target achieve tawgare again laga sida sumuk su pi ko okay then master candle TCS se su det 10 gini TCS ne master candle sida breakout pi re sida gi entry tawre khalasi ai target kadai bogda si bogda hendong ne achieve tawgare ko master candle UBL that 10 ne ko that 10 gi master candle ne sigi master candle sida candle masa ahum mari subida breakout pi re sibaw ka khare ko achieve
then master candle DLF की master candle मचा मचा ohum mary का सिदे लेरे को ngasa ina candle yam strong oiba candle nai je sidagi pura ko gi buyers ne yam strong oiba candle ne makha gi ko gi lower shadow si yaram da candle se ing view mem zoom in tawra ke ka sida lower shadow jaw da candle se ai di buyer strong oiba candle ne aduga sida ko gi candle upper shadow jaw da su lakani sigi red candle si yang upper shadow jaw da se sisina seller na dominate tawba candle ko adu sigi ngasagi candle se lagadi ko koi si candle si dum direct entry tawba su hai bni sai ko strategy da sidai entry tawrani ai stop loss kadai do rani sidai stop loss orani natraga na sida oibedu di am chawmalle haina mayam na khan bani na sida oina oirani ai stop loss ko swing gi lower low sida stop loss pi rani duga sida entry tawrani ai target kadai bo de achieve tawre sibok yoboda hendona achieve tawre ko next up glorious consumer ko sida master candle form tawre 1 2 3 candle ohum si manung de leire dui matung da asai gi buyer ne dominate tawba candle du form tawre ko sida entry tawre khalase sibok ka bada sibok sat pada ai target achieve tawre ko stop loss kadai de no ko stop loss sigi range tu moire stop loss sigi range ori natraga nang na tawre stop loss da thamu sai ko next SBI life ta su master candle sida form tawre adugi matung da ko candle macha myam form tawre aduga sida breakout pire natra taka khale gi stop loss kadai do ni stop loss sade lawran next container cough ta su master candle date 10 gini ko sida later 1 2 3 4 candle number breakout pire si am strong oiba candle ne ai sida entry tawre khalase profit khara lawre amuk high dhare ko ai stop loss sida ni natra stop loss hit tawdari the next ka khalak podadi ai gi target to hindo khare natra sumaina Canara Bank da su jing bio candle se okay sigi sida ina mayam da haining se kaino harigadi kogi consolidation period ko master candle sida leire master candle gi manung sida baby candle se masing yam yawroba ko adu nangi master candle se hore mana breakout period ko matam da ai gi master candle gi strategy se success oibagi chances yam wangi ai gi target se achieve oibagi chance se 90% 95% di oigali ko sumaina yam sangna kano se khogi candle macha taruga sideways sadaga leibo kano se ko adu kaigumba matam da master candle ni bo hairagadi master candle ni bo hairagadi hekta mache breakout piraga ko oigadra haigadi su oide ko master candle mayam amasu thengna rakani pura whole day se breakout se pi dana manung da sum loisin gi ko adu su thengna rakani ko adu hajik sigi se jeng se sigi khoi Canara Bank sida master candle form tawre candle 3 6 ko 9 12 15 18 19 20 candles sina 21 suba ni mana breakout pi guys ko 21 suba sida ma se breakout pi gari sigi candle sida khoni yeng bajai makha da kumure seller ne kitang nam dharu badagi buyer na mu inkhalaga sida direct ngasagi seller amta jaw da bada ngasagi buyer sina ngamaga kakhalak pa candle ne to ai sida entry low ba yare ai gi entry low re do stop loss ti sida tare ba handak direct si candle sigi low sida gi stop loss tare yai ko mya sida gi stop loss tare kana gum kharna kana tawragadi sida thamasu kai su kai de stop loss hit oigara na ai tare ko ado ma'am ai amuk su remind tawjage hairiba sigi master candle game strategy se sigi hoina ko gi time frame se 15 minutes hoega do 15 minutes time frame ne morning gi first morning gi candle da koi yenga da bne first morning gi candle sida kai gumba master candle form tawragadi okay tawdragadi ko sisana roi ko okay next amuk jeng se
hero motor cough saina hagibe hero motor cough to sida master candle na form to ko du master candle se lotion gi dare ngara whole day se master candle gi manung sida candle kanu yang 3 6 15 18 21 ka aduga 20 ga 4 26 ka 29 asika 30 pull up lotion gi dare ka sumaina form tawgare adu master cops the let's wait for breakout on Monday haveni masi kadom the breakout period tinu khangde ko som na pirak padi chance wang na lei hero motor cop se mathak lom da ko adu si se khoi Monday de jing min si kamya State Bank of India mamangi ang kuira be slide kanoniko sida master candle form tawre yang macha form tawraba matungda sida tarak pasi yamna mawong tan tare natra makharom da ko saigi target se kadai do idino ko sigi range sigi plus sibok tawre sibok target oi natra agi stop loss kadai do irani agi stop loss sido oi bi natra gana sido oi bi aidi sida market se tarak pani na haigalak pa matam dagi stop loss oi dine agi stop loss se sida higher low sida agi stop loss oi dine ko next ICICI Bank master candle macha myam lai sida gi taba hore ko sigi candle next candle sida entry tawre lower si agi target sida me achieve tawre aduga agi stop loss sida oi gado ko swing lai sigi higher low sida so ICICI Bank again ICICI Bank sidagi breakout pire ko sidai entry tawre khalase agi target hendo kre amath pa ko so in tawraga mayam master candle hari ba khogi strategy se yamna powerful hoiba strategy ni madu 15 minutes ta trade tawgadabne 15 minutes nataba atopa time frame da di test tawdri ko tested and verified over time frame hagadi 15 minutes tani any stock to yani ko khogi any stock am dana intraday tawagi yagani aduga khogi se derivative segment da sangaga stop kano da option da su sigi strategy se sum yagani ko de ko future da su yagani ko trade ina trade taw khuti mukte loina yagani forex market to igara ko cryptocurrency da oigara natra commodity da oigara khuding makta loina yagani ko ado master candle se khoina kamai tawraga karam ba stock ta ngasi se master candle form tawge haibagi find out kamai na tawdino haibam su lei natra yamna easy oiba way da kari lege hai kanda tradingview.com tradingview.com da sangaga ai ke dogane tradingview.com sida magi watch list yauri ko watch list sida company khuding mak loina aina khangba company mai loina add tawraga thambiyo add tawraga thamaba matungda ko add tawraga thamaba matungda sida sense aina ma jawi sense sida click tawraga ko magi filter tawbiyo up and down ko ngasigi aina sida filter tawraka da ngasigi top gainer makhani laise top loser makhina ko sida mu lai MRF se top loser de lai ado MRF ta click tawre ko MRF ta click tawra matungda aina jeng du se kaino MRF ki ngasai gi khogi nahan gi date 10 gi ko date 10 gi first morning gi candle si jing si MRF की first morning की को candle से master candle ने अदुबु के दौर में मासे breakout p की दब माने को खर पिक्सल लगे breakout p दरी कमाने खंगनी को हाई रिवर्स की MRF कनो से की आई सीधे रेंज में ये के को रेंज
sida ina sigi range se ne kairak pa ngai dise ko dubu sigi range se kairak tana sat khreba ma se hedi loisin gareba market ko sisima master candle oiraga su breakout tawdre ado morning da de khoi ngai dise kaino first morning 15 minutes 15 30 45 and 1 hours adi 9:15 dagi horaga di 10:15 adai bawda master candle form tawda se check thokpa yare buloina ko 10:15 dai laga naukari.com dum click tawre yengsin naukari.com master candle si sudum form tawrami sem ko master candle si de form tawre sibo breakout pire ga sibo de kum me ma se direct hogi target ti achieve ti tawdari natra adu profit khara makai di phang master candle da ko kano da naukari.com aduga divis ko divis ta su sida master candle form tawrame natra sida master candle form tawe kano sida 15 minutes ki kano ne aduga ji ko ni jeng isna ngarang gi ni ko master candle form tawre do busigi master candle sida form taw kan da ingom da target se achieve tawge tawbu male yam directly tawdri ko sibau thamba matam da ai stop loss stop loss hit tawdri duga target sibau de achieve tawde ai 90% mukti achieve tawe ra so in tawraga aina sida trading view da sang aise kagino aina trading view da lai se nga sagi mayam da koina master candle se first morning da pung 10 ga minute 30 sida ina master candle se kamain tawraga find out tawdino stock mayam sida haibiduni ko sima master candle form tawbra mayam tawde ko next day lalpat ko lalpat amu lai tent sida master candle form tawre pung ngarangi nidi that 10 gi first morning gi candle sise first morning gi candle se sibau lai ri sigi manung da candle macha mayam lai sida breakout pire duga sibau chale ko natra adu next amu jubilant food okay jubilant food master candle form tawbra tawdre ko tawdre de koi skip tok thok se mind tree form tawdre titan su form tawdre ko SBI card okay SBI card su tawdre HDFC ko HDFC da master candle di form tawe dubu breakout tawramaga false oirga sangre sumasu thengnagani ko ma'am se HDFC gi breakout piramaga yengo sida false breakout oirga manunga sangsingari ko HDFC asset ki ko side tawdre tron master candle oi get tawi ko PBR okay so in tawraga koina master candle ko PBR su master candle form tawre sida ko sida gina sibau si orane sida breakout tawre ai sida entry tawre khalasi ko mathang lai soi sida green khar jawre adugo sibau de aigi target low bu su yare natraga sibau su lai ko ado ma'am master candle gi strategies ki kano chai soide loisil lage ado je pung 7:30 tare ko ai kano da akogi kariba google meet g meet lage sigi master candle sigi matang da analysis tawningba adi sida adi hena question hangningba adi entry kamane lawrino si mayam da ko ado mo khoi google meet discussion tawminase ko ma'am ai kanada google meet on adum tawjira age aduga kanada google meet da pulasi ko google meet ki link ina mayam da share tawraga thanam bane se on tawramage okay aduga